Jacosa no creda, so was si from the papa de animo. One call, Saran and Crate Piemontresua, na yen mind, ye waka kakra, Esra about to commission said. Wabra wayan she say me churo ye dini no kebe ya nko mumra wonom so anaswe na yenim process peta ya wokum ne mpena e wasante mantemu yesi ne wo besan akokot ade hye wo pechi e na omate aprankam no se kobiri forest no a sa bredi e gadam se voyage aboso no yade a e ha dwen papa ne bebode awuramu akoda bia wo kosuku enso akwankwatia Presbyterian senior higher headmaster apa na soma na ni kosue ye tuo no emu ade hye nso akasa e de afa ho wei ene kase bo ano pe ye gibre na ye de abramo na pone na poso wanyini ama krancha da zo of mami premier asantema geme atumo ama mi di foforo wo ba pa amisa kase bo no emusem eni Wura Alexander Afenyoma Kinsene kasai wa vice chairman edima abaso fo abejekwa wo yi wonom se wonhwe ntoto yeso na wonto abai nipa makoma kudua wo pese yesone somani kanum wo yim franka de ma eni pipi amanyoku no wose wo munya kompre bi evri asepadant bi ada ho nanso party ne kan kronti wonom ankasa be frɛ wura num bi na nsem bi wo wa wotimi aba be ya no wo wura la kwadwo kire maten friends and tofo nhye mu August bosumi ne da ne to so aduonu so san ukranie de kwa so mentifia po yenya de a etwa ye kura se ni djuma ni bi ya buru no a e ma nani ba kwa ho no ni nyina anye papa wo de awre wo pa ene wo de e kasai na we nyina anya de ai se enipa so sini pai boni se abrante no ni ho beto no tentem wo wura Canada Japan wo no so ne de ai ne mu ene mu nyina mu hu ene ye shoda ne sembe breba na ne ho wo so se bi eburu se sheki material ni nyina da ne se osusu se nipa bi etwa fufori afene tikwa be wura nanum ni nyina da ensem a wo mo beka ho asem Owura Alexander Afenyoma Akense the MP for the diverse role played by them in ensuring a successful election that took place 26th of August 2023, the Saturday elections we had. We also commend the Electoral Commission, the Ghana Police Service for collaborating with the party in ensuring that we had a good day. We thank also the aspirants, their agents, media and the public for the support we receive. Now, it is important for us to state that this is a family affair. We've set down rules of engagement and we've also put in place a mechanism to ensure that grievances are heard and responses given. We therefore expect that all aspirants who have grievances will channel said grievances through the lay down rules. We as the elections committee have this mandate to look into all matters of concern. Owura Alexander Afenyoma Akense emra chebedwani ma de hye wo efutu setiefo bewe no ahye ne nso a enche kra ena aka ne mentifidu dwam trenia no ote adwam udi mani pipi amanyokuo papa bugiri na abu ene odi obi pie montreso a wo cheche mu frɛ na nado danko agufo ado se be ma sodi o na papa da mpare o ye process ayin wo ne kwan ya wonam so no a nyade obebo pipi amanyokuo kwa biada so nanti se be ye de a yempedwumedie bi fa ne fa so se ene ye nyini tumi kra envemvri nsem emra sebedwa fie chia me papa bemba ben wayi ba so fo abedwa ko se sa tape no wo mo kontrase no mo hwehwe mu na wo mu no se de etie ankasa enura wakọ asetena e wonsem ho na no na bugiri na abu beto na no mutu a wo becheche mu se de oye ni nyinada e ni party nka kosan se be wiase no ye beka se wonko no nko cheche mu nkire mampani enu nti na se wo fa kwa bi so no wo record. So with this information at the back of your mind, if somebody says you have to change an IGP before elections outcomes are favorable to your party, what view would you hold about that person? Mr. Chairman, this one I can't tell much because it's the president's power. He appoint, he dismiss. That was why when they came to tell me, I find it necessary to ensure that I listen to them and also carry their voice to the big man. And on page 13 of the this is what transpired. You have one of the officers say to you, and I suppose he was referring to the IGP. He says, I don't know, I called him, I told him that I'm here
fear, well, don't know that part. My fear that the elections, how this man is going to help us. He can't help us. I'm quoting. He won't. He wants to make sure that everything is fair. Do this. Alhaji, we don't go to elections like that too. And then you said no. Then he repeated, we don't do elections like that at all. Then you said no again. Alhaji, is there something wrong when an officer, the police, act fairly to all parties in election situations? They hold the balance. If Mr. A acts in a manner that is contrary to the law, they arrest. It doesn't matter what your political color is. If it's NDC, you flout the law, they arrest. If it's MPP, you flout the law, they arrest. Such fairness, is that not what is expected of our police? You'd agree. Let me do my last question. One of the speakers also told you something which is quite alarming. Page 17. And here, the speaker said to you, Chief, that we should have selected some of our own people to go there so that we work with the party. They go over there, then they know how to do things. Here, I mean, it's clear. He was saying that the IGP had sent persons who were not party people to the elections and that he ought to have sent party people so that they work together with party. Which of the officers said this? Do you know his name? Was it Asare or Mensa, COP Mensa? I suspect any of them could have said, but I heard it. That one is true. But I don't know who you exactly say now. But they said it. They said it's not only NDC. All the commissioners who were there were NDC. None of our people were there. And he makes sure he sees our people their guns and also arrest some of them. And there was tension in our strong area. Chief, I said. Papa Bugiri na bu na sabre dia na chese ye toto na no kra enya sam ketua no campaign team obo adwuma de ma papa bo akeja ako wa friends adwofo hia mu dia to manim se enya no kra da se wonne papa de ni moku atipeku asabre ese koto aba no ono bo akeja ako si fom wo so ogina mu party sabe laba ntintima ya bibibia de ni we me na si fom ne kasa mafo Benjamin Ashite en wo se sansam no Ghana for yetia ye montungu enano eni pipi amanyoko ye say wura no mudu a why no madwen say ye ba bie na ye mu franka enko so ne so na enko ye num ene om de chehye so wo mamu nyina da mantama wuduo ne mu ekokko wi ase siremu sejatsa Dr. Laji Mamadou ba omia ye Mr. Degita ye no wadi nkuruma anya sam ketu akora e makanadi akompre kwa Japan so atoso mienu e ma ne o mawurewura mu a na no ne koda adwa na chese bo acheje akon enso ene papa de ni mo wonu makwati penkon etiesese yetumi san to abani biem ne yi ba ko obesoso no akoye enum enunti se mpanifoi se obi ba bonte so be kase wono wacheja ako wasi fomu a nukura bia da ni wa ewomu yetu abani wie na chese sremu stage ata Dr. Laji Mamadou ba omi onyo emu nchemu no eduosia enso echiripo no edu papa Canada Japan wono so anya du nan echiripo no edu enum sada na doctor uso afiri akoto akopre wono so wonya edu echiripo edu wachi enum papa lanchere manten eto so miensa akere se Canada to so mienu a wono mo to aso saa ya wode bai Benjamin Ashite Boache Ejakon. That's what has happened, and we believe that this is politics, and some people believe playing it dirty is what will make them have what they want. The only thing I made it clear on my morning interview was the fact that there's going to be a meeting between my boss and Honorable Adainimo this afternoon, and after that we will be able to come clear on the way forward. But as I talk to you now, there is nothing of we stepping down for Honorable Adainimo. Wawura Benjamin Ashite eni ya onu na no wakasa de ma papa bo acheja ako wasi wa munsi fam na chena so kan ni agire be twene na ba ako na so wo metima were pa eti ati atomu enkrata bi apie Montreso a we yesi NDC disability dex na chese ni disi amanyokuo yenuanu ma ewumu mu asabi eku wo mo ba bia kan se bia ni frani ni saba ako atwa ne nan ba ako atwa wo mo esrese ma meje mensa ni hihye ya wode agu yakwa mu
say ya baba ya registration no wo mo sre no ke be ya enka ya mra wonum anaso ne ma register ma wonum san said wo mo kan no ne kwan so anu na to da bia na wonam akwa ba bia tochema obeda asode akodi lamu se wo kwa ya registre han no wono so anya voter ID card wono so obeto aba ne bi anu nti wo mo sre pa sanka be ya ma mi wontie wonum sufre no nya ne sa ma mi je mensa edin se bia ba wo kire mu se eni amensire mako ahanu aduosia enwotwe ni nyinada ye ba be ye September bosome ne de toso edu emienu ena wo frase a adwada ekokopem memene da no wawie no October bosome ne de toso emiensa anopa no nwotwe kopem nwumre no nu bia da eno na nam so ema ye nuanom ede enkrata ti seye epie emontreso Edwin Kwaku Ando we national secretary Frederick Anso we national coordinator Joyce Jansi deputy national coordinator Johnson Mahama deputy national coordinator wo mu nyina da kekabo mu a wo mu de ensemi ebaye na kasamafo no yentie sede uchire mu Yes, any electoral commission so but I've been and I never be all yen and to say, yeah, you did them no MY to say because electoral commission about Bonti said or better to the Amelia for December. I didn't turn over veteran, yet an assistant with me, our queen, and my yankin through you, you bet me an not through but all yen was saying them more because you did them that, and I was saying them because I'll see or yet and now trading this is assembly offices in 261 what's I did them because I did them oh qua and no one of which me so no be count in your free chair or qua only Ghana card or so didn't pan Ekanho awobekwa guarantee no ekan no anka san mo anyisa ni wheelchair na otimu dadanso no eso eno so san another burden because ofuruka otia law enforcement man wheelchair no so nti ansa na obekọ district office no no kwa no spend 4 times of the lorry fare or the bekọ ansa na wakotrudi ansa na atinya kire na dream e wo Ghana ha se ni pewi aname pewi eno no asa di mi dem mo because Ghana ha ye wo sisi ana kai dey dada eno Wey ye nuanom a wo ehunam akwa bi ehu aka wo wandi si amanyokuo mu a wotre ma mi jemensa se wo dwene a wo nwene wonom so ho ekakra ebi woda so etia no pa no si abremu kase ebo wo Sompa 93.1 FM sabre wo hini ni amakrancha da of mami premier ni mate asimu a me kwa no kwantom kro soro no na insipeta amedi tumasi enei wo besanso akokot na ni nyina da ene se ye nyina ye nim kwadu ade abono sa bai we friend se Victoria Dapa ya ni friend se maadwa wabo ni tuo nso ade akum no every atafo asase so na wo kiremu se wo gina ba bi o gina se saade a wo ye no woni hufo bia ni science otemboafo a wo te adwamu ye her ladyship Rosemary Ba tosu na wonu egina mu se vacation judge na chese wo musa temboafo no wa hunigemu de na nso asenie no ebekoso wayi atemboafo mese enson na wo transam no so asokorema mpon district court na wo gina mu na wo di asem de di kan me busome ne da na toso aduasa baako abrantie yi saatam no so asem a wakan ye na asem nyina da ne se no kora ewudie ndi ono ana so anya bo apaye so obeku madwa e de fratiasefo asase no so ye ra kwan sa asem yi ebeto ato so ni senti Sompa enkomo Sompa yene yenua madwai ni nua ba etwetwe nkomo akwa amredu ene gina mu a wone no edisa enkomo yi emaye ndi ekopot nyame adom yekoe no ya setu ashe 19 ye busumi ebebe edi enimi de ebeka che Ghana fu nyina ne se obi anya awehemu se case no enkodai and ye wugide so ye mpanifo mu especially your lawyer no ye wugide sonko kra wonimu se nyame ya adoma attentrene ne bede ebeba amaga na nyina hu se case no etwaye pepepepe se de no bia epe no sana aba
we ya majwa onua be ma enra oni enua be ma kwamre du chichi nkomo wo bra wonum court so na uti bie no adehye wo pechi na wonum ate aprankam se wo mkwa ye brentu efre ni kobri fresh se de gadam se fuate asimu na wo mu dwiri mu no eyade eya homete sem papa na so asempanifo nyina ato o ma no paado a wo mpeso mbeka bibi pa bi adade afa ho na na kofia mo akoyen ya wo ye nkoso nyine wo pechi eno de asemu etu dwa ewo amanse West constituency na wose enche kura wapimso na ese tu abebi o asante mawura wakasai adifa gadam se hu se wonyini bi obeso mu so ye pie de ne obeji wani so papa nanso na na kofia mo akoyen ye nkoso yin de sobo edi bo pechi hin na owusu opoku ya wodi kan se watu anu ayen ha ena magadam se fu atiasi kobri forest num ya wo mudi ensemone pe na watwemi enu ani ena sa kokobo ifiri wapimso ho enso eba ye nenso wo wura yi nana kofia mo akoyen se adehye opeki se de omubu afo ni nyina ne se nananom ayekom ena chese wo mo forest a wo nananom de agya wo num no gadam se fu atiasimu eni yedwiri ska akọ eni yebu nu egu fom ni nyina yade a nsusu anso no betu akofo how kase pa e de aba de ntie nkoso hiye ana social media na hu se ewura utumfo atekokoso na se asante men on pese ohini bia wo ye galamse bia no onyai na obitu galamse na se aja sa ban so ya na mzu utumfo kan ye ne de nam se ya asante fo no ewura utumfo kan se mo a eye adwuma ye tie ne nti okaye na mnu se galamse no bia bejai na emo motumfo kasa wi aye no na wotumi enu pepe baby mi gina ye ena ne jase hene pechi hene jase hene ene na chia me hene o betwa jase wo munya galamse ene ya me kaze ba o mu ye adwuma gidigidi ne ya stop wo entino galamse no a wo mu ye no ena ye tu ehun ti wo se ye kun ama ye wura otumfo Sompa FM enkoso anyine de ma de hye wo pechi wotumi se ne be ma kokodrufo party ti wuro ma afo ni bia ene wo kana sem na de hye a wo mo pechi nso kasa ye frɛ na sante wo pemso ene aban se wo mo sode na de keka koro no ano ya ye den ye ha me ne se ye nchiri ma no because asase no ye na na kwadwo opra ne bisi ne nkwaye ne ma no enyina be didisu ye nyina ye didisu ha me ma me ado ha no ma ye food eda na ye ni aya ba sesia ne ye se na kwa ye nananom ye nchirima no hene fa no mu bedidi enti nananom omu stop adwuma no ene Ghana abai omu stop adwuma no se obi anya adwuma no na asase no omu nkata de omu ye ni nyina so na asase ne nsamra ne noma asase ye free mu na yakọ kwa unkwetia Presbyterian Senior High School wa poema ntem sabere headmaster wo ene nanimo ani bebe pa ni nyina da ne se social media isu akonu akwada ba we bia ya pa na sum ema nani ba ko yatuo ti se de wakọ obi ko hu ne ya bro no a ni nyina da ne se headmaster sakwada na fi school mu wo bra wanye aziate akwada ne ba ye wo yi ano a kire ne mu so papa e wo mu na enso meji permission wa mana kasa kora se na bibi hye ne semu sa ire dro kawana na hye no dia pa akwada ye ni so ama ye kasa ina ni tuo na akwada ni wofa Emmanuel Japan woni Sompa ekasai the fence woni the fence house master ekasa na house master na ma okwan se kolekoji na eye no fa ase dan na ensa e dey start permission no e dey free new school master say okọ akohia na koji na okọ ye no unfortunately okọ ye no na the friend saying any ho na the friend saying watchman oni ho nti de ko ba ne say ne man kra ne sent na de anka ene man eso gino nti enum na dynamensa eba one okono ne friends two kan ma no me yetre nti ma dynamensa eba no mu hia teacher ni no etum hia cheni ka chem say en fa no mu free ba no dynamensa ka chem say okwakoje eniema ya tande eniema no say na ade na ekobo say say okọ prep odaso enam ha ana dynamensa o sa ipa cho eniema na msi me kwakoje eno ano no after teacher ni say ni omu nkwala na enafom enkwala no adafom obuom obun nkwala ni ense nyina ano sa fe another enipa two kan ho ano sa buom kasian wasi
aha na me do be sie na ye wi asante ebo abenedi chesem for paniku kwa Veronica Jando ene abai we wo padwuma wura wo be nsuo mu otim ene da chi de ni kwanya na be ye nsuri obi wo be bo adwuma pa ma bibia ye kama akoso so muani won me ka nyina Kevin so abesiri pe abadwuma msi aramani adwumadie no aye kama pa me so ama mi roma ye wedu bo ache ede ade ache bia adwumadie na to so wonyini ni ama krancha da so of mami premier ni asante ma gemi atomo mami di foforo wo ba pa mesa masore Odofo me ma wakwa ba eba